Palm Sunday kumdang emat logol taka tuni thogen ngai thadinga omte ingai namun nidanga ingai namun to kibang talo phone alangai loi TV alangai loi umdi hi tuni je message ngak la taka ala ngak jinga dunia angai thedinga umta te zau se ilalpa je suminin chibai kahumbu ahi Palm Sunday tukum chu kiko ogi ang thipa kumdang le eima namun chedin jingkal khobak masang atam zo ki panin nidang dew khanau pangte program dan ilangai kha tulam lama hinchu piting nangon le tam pi chia ala ki ko sek iwa iki ko nunung penu chu sang ni le som le ku Palm Sunday kha aung hi tamaya sang ni le som ni le khata iki ko ki DMT chu kuman igen theipo ipau chapna ahi mukile kinema himale tulai ta khowel din mun etin nidang lai nat pi hoi se tak tak ala tung ta te achan chin tampi ila het sawahi a hoi se pen te hogul khong hi diwang le khowel hi na sadakin kidang lam ta dingai chuti jinglai chun tu ni hin Palm Sunday message gendingin kahong kisa amasan Bible chang hong siming katin Palm Sunday thu imu nalaka achom na pen ni mai thia Johan bung som le ni chang som le ni le som le thum azinga chun kuna hung mi pi tam takte chun Jerusalem Jesu ahung hi tiaun hetawa ti chun tum bak te alawa Jesu lam tu dingin achiwa ahung ki kobu hosana lalpa mina hung Israel teleng pa chu aham phan e atiwa lalpa ni chan chitun emal zol pik ta hen hosana ti hi amining le alangai to beg lo tampi digin chadoma jiga chu khen khadi imat dan wang hi hallelujah to ki bang thimamang le i uma hilele amining masapen a original meaning pen chu i tai chun choi hoina sangin pau chapna a hi ei huk do kun tia pau chapna a hi deliver us ye chun deliverance bahem khada ki pata su chana changnoma su changna doya huk dok dinga pau chapna alai himalale ilalpa ala lam tu ni hinchu je chule a hi jing komin choi hoina in ahung kilanga atak tak chu amaun le rom te noya gen thei taka khasana tampi pia rom se pai hu ham tak tele gilo tak te noya a umu khop ma hilele jiulai rom sarkar ala thahat dan le ala lau dan chu bang hile kuman alung oi lo na gen ngam na hi lo ai jigola chun Zudami te hoi zihun laya achan chin lui te o hema ma intino ade ka vai hom tu te le khabua amao mi noi umnau ki pata so chana ala pitu te chan chin tam pile ala he jing intino hilele zigul dan diga kinep na ding cha a umlo na aso mama jing ta zol nei te
nangor soda sot ala thip nung ai ahin ilalpa Jesu papa thinin huk dok tu dinga aung sol ahung pieng ta hijeng malele zudate ala kinep to ilalpa Jesu kha kibang ke lowai jekin athil mak bol tampi mu jeng ma lewle asa khola ma ho tu teu kha ado dala alamang thaku ai himalele mipite thagau dang changle tampi umin tinu athanom himle umin tinu ilalpa thil mak bolte ho munoma anungala zoi zoi umin tinu chuti ai jinglai chun mesia aina pen wang chu apom tau hi tina di bangma a thei nai po chule ilalpa Jesun athil mak bol athili thina kila namun atam zo hi Galilee gam hi Galilee gam ti phale a Bible map le ri chun chunglam pe ka hi anoi devin Galilee uma anoi lamin Judea gam uma zetaka akhopiu Jerusalem hi asa kholamu aho tu cheng umna ti thei ai ye to banga chun a khosakna thu ale bang cheng le achung nung zo kingain Galilee gamami te kha amusitu samari mi te wang kha bangma angai lo nam polche hita angai ai chuti jinglai chun nikhat ilalpa Jesu Jerusalem hunglu ding a umin Jerusalem khopia a khopi mi te bep le hilovin kam tenaki pada chi kan kun mangding mi hung aiwa Juda kulmut le Juda dik tak iti te ochun anei lo sa sawin Adam sungun khat wei bek Jerusalema chekan kut wam ding ti te Adam sungun khat wei bek Jerusalema Pentecost kut mat ti te ho je te ochu ala jing sa he ilalpa khowela hu masang peka je chu ala chi danu ala hita ain amakamakin zenia ilalpa Jesu Jerusalem ahung lu ding ahin mipi hi nasadena laki sing sawa hete chun ilalpa Jesu kha sabil tung novin hung chungin Jerusalem ang luta zia khan pona la phawa pon nei lo tenes sol pa te ala phawa tum kau te tum bag te join hete chun tua i Bible chang sim do gulin hosana lalpa mina hung Israel te leng pa chu aham phana e atiwa zeta Israel te leng pa ti khan title pi in ala welcome we zia aki ko nau te ala sama ma ahin tuni ge nom chu ziegola thopi taka ala welcome hi pathen tu gen tu tam pi le again khar jing ning chu Adam songni khat bep choi hoina chang ala ti seku ahima ai zeni khat kha ahimaya himale je zo chong khat zowin bang thu om tam itiele je akine piu Jesu ki mathu ang hewe je zana angai tu na hung ki thengui kha alam dang ma jinga ba je ge masang chun bang je ka Jerusalem hung lu dinga hi leng dan ala welcome bang ti dana ji gol to je kinem na nei ahi vem itiaile ilalpa Jesu thili theina kum thum sunga asuk lat tak te achan chin bek alamu elo ala he amin nge amu le chu tampi umding le chu alamu sa wai thil sem chu athunei dan te amutawa Galilee dil chunga tui kinok awau thipa huipi awau thip ti te okha athanga ki thang veng wung ding ai zo chu ala he wai ko ma chan koi son le bol pu atak tak hi pu na le atipu ai dinga kha angayu ai maya zio kha atep te jing layun ilalpa Jesun
thil sim te chung zau se le thu nei ai dan hui pi vau thip jeng ai lo le tui ki nok vau thip jeng iti kha ni dang la ya mo si kha ngai tu dok in tino je hi chu mesia hi ngei na ti hi ala kinep nau hi ta dinga hi je sanga amu mun zo ko le achan chen het mun zo zo ba mi ti le mi asuk dam thu te keng bai te keng a chia mi thum ten khomuta bengong ten kho heta pau thelo te pau ta zia bana chu ami thi kai thong na ngon zaira chanu akai thote al lazar akai thote avel akigen sonu mak sataka gen son loi katak sangpui ti lole tampi umi tu hilele ko manil golovin je thil te kha suk deta ala umin mi thi le akai thong tak dai ti kha ala pom zo nu hi ta digai je ban ki da chun mi pi sanga awang na thu te angai tu layun i bible en leu chunu ji awang zo chom kha zo khan ama chu ale ngo pan sak dingin agu ti thu le imu wai chu hile ilal pa jesu khan anok pi po akigel mangi ti imu wai zia khale bai akinem nau chu o je lenga nei le hinu ama noya ami pi ten anek da samlo de ti le hi khatina ye jon athili theina kha chitam pi amu nu ngoi zo zo sengai tu ko makhan Jerusalem welcome ala bolo hosana ti in abulam ka gen ta go la khan hosana ti chu o original chun ei huk dokin ei huk damin tinal hi male zine chun choi hoina danin ang ki konan ang mang ta wei jesu hin ipoi mo zo seu ei pe thein tin tulai tak ihak sanau padre su chan ei pe theina ti kinema jegula chu david khopi jerusalem khopi chun ala welcome oi himale tuni poini na ka genom chu ada thilien tak hong tunga getsemani hona anung zuite to pau chap achina win jesu zenia hosana tia ala lo pau kha aman tau ti thu ala he mi pin ong hewe ilal pa jesu getsemania bang mahi thelo gola akimar sang mai khachu anung zuite nangon khan mak sama ma dewa mi pi wang wangin mak asak didanu chu zia hin akinep nau cheng kha bang malo su e mi hing hi ko hem khat chunga ingai dani aki thengkin gang ma mai ti eu khangale akilang jing thoi nidang lai thu khat example hong taleng india te cricket captain dhoni ai laya zona chungnung taka chan layo bangol tukin a choi sangum ti kha sports alung lu te chun hema main tin himan le khatwei ang zongun ranchia a innasan songin awa sepui ti thu new sang kilangai zeu mi chu mi hing te hin ko hem khat chu pak chat jing jing di le ikoi pu chom lo ka lin i pak chat pen kha igen si pen ong ki ta ila ki pak na pen kha ilung thoi na pen ong ki ta here jung ngai to na te ki thengkin gang mi hing te chu khuti mai khai ye jun gel simani hona amanui ti ki he khan zenia zudami pi hosana ti ki ko dop te ngai dar kha aki theng top maya je chu khoi ta ki mu em iti ai chun bible sui tu te gen da nei abang te sui dom te ka he chum pui eta ka hosana te ki ko dop te la ka tam zo tham kha pilat anga cross a kendenin tia ki ko lakin awa pang kita we je chu mi hing te ilam dang na chu khat ve apang chawa himal jeni khan khati khai kita ejoni dang lai la phok tu hitin alati awai thum ne te khale adogal achang ki taw ti lai ala kha
tu lai chu isak khang lam le ke ta pu nidanga nu le pa te khan ala doi ma mau khat good friday vel ala ki sa se kai avai thum nete kha adogal achang zo tau ti yechu zeni hin le ki ko dop du ma leo zan tam le hinai lovin zan khat chu zia kinep na ma mau e hu dok ding pa cha hitadim tia ala kinep na ma mau lal jesu kha aman tawa apui tawa pirat ki ngong tunge pilat ke ngong tu khan chu mi pilat tam tama mau chi de je mi pi te khan pilat ke ngin cross a khen in cross a khen in ati pilatin lalalu cross a khen den ni kem ati le kai sar lo dang lal dang ka nei pu ati we tuni pam sunday message dan ka gen himale pentecost na ong zo di kai je ke para chun au dan hong ki chin de tuni ka gen nomi zinga chun akine mau kha be hi adik te nung zui te wang chu jegula ki kon wa pang lo ma le nung zui te atak ta za lung tho yui aje chu bai amau le zuda me pi te ngai dan amau ngai dan ala hi tho je kin ilal pa je sunung azui na wai akine bu chu bang lalgam hung tun au tun din ding je tak chul alal gam chun alin lama pang di ti kine moi chu zohan te ura gen dok mayu hiven adang zo sele angai tu nau hi tho de je suin alal gamang din pha le ku ilien pendem ti kha alung kil song che to ki hu phul tu chek chu koma ala him di wai ti kilangai zohan te ura wele wang cha tak te na ba donu anu na san asolo he alo la nu ki sala he anu na sana wa gen kha lagam long tun din pha le ka cha te ni khat la chang lama khat la ve lama chur sagin ati kha tulai ti dara chun a hoi pen portfolio pani kha awa hau itidem awa khamlok itidem ai chu khat prime minister hi sakin lang ilal pa yesu ta leng pa idi gai jekin kacha te lang khari prime minister hi sakin lang khari home minister hi sakin tulai cha sang pe ni koi te ni chui je dana cha kong ge ne ye chu nung zui te nang on le je gol khai jekin mi pi te ngai dana chu je gol ai lo the lo ja je chu bang hem te le zuda te hi mi min a mesia diu akine piu chu asal ta nau pata aro mi no igen the da nau pata so chang na peturi ti chu je online ta zuda te kha sal tang cha hi pu wa hi ma le mi op khum umai wa rom khopi pari kai sarin ang op he ama tha sang wai hom tu ni ang koi herod te ho pilat te hon vai ang ho mai kha atak cha herod kha leng le ai lai jang pu pilat kha le leng ai lai jang pu roma kaisarin ama thasang vai hom ang ko ye jikin herod kha galilee gamlama vai patu he pilat kha jerusalem judea gama hidi dane chu je chu hi ye chu tunin iwang ngai to ri chu juda ten ziakinem nau kha thon ta ai jekin ni khani ma a choi hoyo kha tunin cross khet den dingin aki ko ta we ming te eule ji gol ji thoba tuni ipak cha te ji ga ipak cha dik pu ye kha ai ming ngai da ni ki thenkin gang ma loi pa hina wang wa yo je het chin angai ma chuti lo chun lung thui na di tam takum sak di zudami piten angai tu nau to ki bang ke lo chu ilal pa jesu program chu bang hem itile gal zona chu thina apat hidinga iti kha zedinga chu ama hungai vai hom nan lading hungi le chu chiweng venga roma kaisar mun wachu dok ding hele kilomai chu ji kha hilowe aman khovel vai ang hom na dinga khovel he pina lading hungai jekin thina lo wachun zona umpui ti he in cross a thidinga hung kha hi ezun cross a khedenin hung umtang ya ezu imanga good friday ya yung ngai thak diu thu te hung hi dinga hi zudaten pilat aga akiko be bukha hom thoba cross akiputa calvary lam zur achi lai khan le
achilu asit khomo anui sanu a eng howu cross kimvel khan le khuti ma khan ahung nui sanoi chil set khum a khat vei a bengu amai ki tu ma khan aung beng chu ku hem tin zol nei gen tango ko emang beng atiwa eng bol na le mu se na top kho ka pun san asil pi ko asil sako kha ngai to le chin hilele ilal pa je sun agal zona di chun je cheng che kha aung tel ai maya hile chun kheden ang umai ngai to le hin aung ki khedena thina mol pho tagong thi le khan chu cross a khenen ti ki ko te la bangzar hem wang chun angai tu na wang chu anom lo chu din ka ging cha je song thi khan chu tha nong ki wai wi khan chu a thipina thip dil de le mai the ai lo la ani mi holim sup dingai wai khen khate o chun zit to banga cross a ki khen den mai kha a ho tu teu a vai hom tu teu oi mo loi je bar je ni wa ki ko cross khen ne ti wa ki ko te oi mo loi khosung te hin hu sa sun chu kinil na ilal pa je su chung chang kinil na tampi le umina nung zui te le chu kum thum lom la zui pau hi te khet den o ma ki vui mai ai ta khan chu gen di mong lo di ki ngo tu thei le ei pu ki ngo tu phachom di le ei pu ngo di chom le pon tin hile bangol di mo nung zui te ka ti in lung sit di dan ji le cha tai sana hong ki pan kha atam zo di wa bona ji le chanem ti chu bible le ki chin dik pu hile le ji le chane azia chaung tai sana hite kha ji le cha tel ngai tu man ta mo lo lal je so kum thu mana zui kha MLA candidate khat thathum velmina zoi alo sap mai le beidon o mai zen to tun chu azui pau kha election kai lo mai ai pu khet de nei alo sam mai ai pu athi hi ye chun nung zui te lung thim ding ai to leu chun bangol takin anadim himale thoki jingka la hung tunga thoki jingka la chun amak kamakin agin chak ngai mong lobu alal pawin athima avel le alage nai tai athoki tu thula ge nai mihing te chu pathian doi dan pom na dinga chun ithil he thim theina to le aslo ma a ol ma zinga athi ne di vel tam gen ma le atak sang pu wa athoki again le tak sang dik lo we lungai takin pindan chung khan khomui di jingka la hungi pasalte sangin nu meite he pina chalien zo dewai ti akiti seka atak tak legi din ginchar uma je jingka len Mary Magdalene kititela dang te kha numei pathum pali hele kilomoi aba chiwe ama khale ilal pa jesu thoki ba mugu khai pu a thoki ding le cho ki sak danu chu ma di a thoki ding kha hilowin alung nu di sa thau gim tu ya cho ye kha ye jo lam kala ki holim naw khana kilanga he sung kun eilik chon pek de a tha an ga sungin kisita he ewa gola leitor ki chauko ka ki vui ai po ma wa kha kho pang ki vit a he asung khale ti kha wawak vel thene khopa lin le uma along ka ti azon lu da velu khale ti kha zon lu thene ding kha a space kha umai a bible picture vel le bage film vel imu sau hu yet wang le lin pi ai khu je cha apolamati sung a kang talai keng to banga bempil pola abolu ye chu alik lut ai kailal pa je su lu a ki vuina than song ki ti pen kha lik chon the chu hilelen nu mei ho khoi budi lowe nu mei khoi budi mong i lo je kin lampi le lung kham khai chu
kun sung ei lik chon pik dim atunu le lik chon san lo mai ilal pa jesu thokina chungchang suinawa apoi mo ma chu sung than sung ki hong khai chu jega chun lekhabu jing tu khatwangin ale khabu tai tolin akoi hela who move the stone atimo sung kun alik chon mo tiai chu yesu sung lik chon lo ma ilal palung amutapu himal chom galowin angel te nong hil chenu ai lingin nung zui te ki achewa nung zui te pitale zon te ki tai te hileu kilom khori atayu zohan akhang dong zo hile kilom ka sa atai tung masa hilele than kot pang khan aladinga piterele chu atai lu thengai hile mu lo pharong kile kitawe hile mari magdalene ang umden thu igenu ka sermon tiga kigen sai chu ala tuni ka genu chu bang he hosana tia ki ko ei huk dokin ati pau kha a huk dok tu tak atin adinga chun thina azonga ya athokin angai thokinung in nung zui te king na kilaka amau ki bangge ne thagau thindol la chunga tun masang se khopi nu se ki thili theina thomala masang se ati e chu bang ilal pa jesu thoki taman le amau umpi tu di amau pan pi tu di amau pui tu di amau tha na pe di amau chenging di thagau thindo atun masang se ka anung zui te kha asunum lo da no ilal pan he jega chun Jerusalem nu se lo dingin awai tha ka ni somli a chang nung zui te king kilak zelin a chang le ging tu dang king kilak zel au nung chun ama wani akalta je yo chana nung zui te kinga thagau thing tho hung tun masang se lapor lo do lo diu khoi mala chi lo diu ati kha je ati gol khan aung guitung ta je ta thil ki pa khat chu bangai mi ti le aki kheden again ring sa kha ala tak sang pu wa hele long ki khen de na a tho ki da gen ring sai man ala tak sang pu hele ang tho ki ta tun chu lalpa gen khar kha chu atak sang ta wa thagau thing tho pe ka di le je ma sang se chu lapo lo di we ti enta nung zui te gin na all a chun mo akhang to zo hi thiding le alaging chalo tho ki de leging chalo hi ma na thagau thido pi ka de le ti kha chu atak sang ta ni chu ko ma awak thang le ta lo ji kha alanga ki na pau chap kho mo alanga ko chu Pentecost ni hong tung ta makamakin je bang lau thong le je bang ma doi lo nung zui te kha alau tak lo dan no kha i he jing abulam ka gen kha Palm Sunday le Good Friday to mi che kan ku lai zikin zudami tam pi tak mai khol gam la tak mo Asia Minor gam te tele Rom khopi chana te tele Africa gama te ho hi tele mo zuda kulmur gam tera the za ga ta te kha je kun ma ni chu hung sakau chu je chun che kan kun mang ala che man ta lo te o kha Pentecost kut mang de hung ki se ko Pentecost kut khale zola mi kul mur ki ti chun dam song khat vei bek mo dam song khat vei bek Jerusalem Pentecost kut mang de ti ai je kun Pentecost Zodami gam te nong khom te kha sol cha te na seven imu ve ko alis khamo gam te nong ga kha awang cha awak phabi ke kati awang za wak pha e thagau te no hung tun mudi khan gam te na mi kha Pentecost kut mang de hung naw khan je kut to kituk chatin thagau thing tho pi ki nong ta avela hung om di mo ti chu gin chang lo thei kun ma sa ala pang te kha Pentecost na hung ki di mo ti chu he pui
abang chu del Pentecost kun mga hong kha chu mi atamui zia do cha awango phai ka ti so mo awango phai ezun Peterin sermon achun khovela sermon ki gendok la chun zini sermon chu anna sapen di oti atena umdele chu anna sapen kharidin kaging chai a sermon ko ala sim himim tem sol chan te na sepa bungina a sermon ko ngai tu wangai tu le anna sai atom na khan iti tawlo Peter doilo dari e ukhala doilo tima itin ilal pa je sukimat zanwela a doilo mo che poi male lai yi ya no sa lau tak tak khan lau tak tak mo le nu mei khara mu je pai cho anung zui te la khan ai mong mo te nu mei la gen chu ka hepu eti adang na ung dong ang gen ki da ka hepu ta top na per wa ka ta lo je ni a ti khamo a lau thong e ko lau thong Pentecost ni thugen ka ngai tu te mo le a thu pi ta dan kha tu ni Israel mi ten je hetau na tinong ko ka mo amai chang ko ngami ni kan pathin tu again pathin thil thenan athum thagau theng thon athum thagau dim ga ana sai chu bangong ti ta te le mi pi te o khamo je ni khan cha ko man ang khan anil dile ago tapu ajek cho again ka adik talo kha thagau thina lung chang chi do ka conviction api agilo ki muna agilo ke na ane chi je kun ko ma adau dal di dan le je jini na na a umpu ko ma anil di dan le opa ajek cho a thu gen do te nil ngai na umloi atop to mi piung ki ko do khan bai genu ai le pute bangkati tadimu keu bangkati tadimu tile lagilo simon Jesu minin baptis ma changun ati hama Jesu mina baptis ma chan ti tulain doctrine boy pipi ang ki gendo ka aya boy na dile ipu ke cha mola pathin tu kaung gen ti lai ke le je thua ka le he chin ma khan ka sang senior zo khan kala dong je bang ti danem ka ti le ilal pa je sura thupi ka khan pa le chapa le thagau thi dong minin baptist ma piwin baptist ma chan sakun mo baptist un ati hile jenia peter bangenem ti chun je sumina baptist ma changuna ti kha bang he aum dan chu hitine hilai zenia hung khom te kha zudami ngone ba pa pathin tak sang sang ngone ba thagau thing tho tak sang sang ngone ba hilale jesu dam pa ina kha pomlo ai je kun jesu ka lappo mi jun aminin baptisma changun ati jesu laginu kha la baptisma channa di je ko hi tin alam pangai tin again abang le kha doctrine jo mai thubu ekati jo thu chu mai boy pi khel dai te hele ka ge nom chu zenia peter thu ge na pakhan mi pi sang thum aping thagui it is bible a hoi ta kisi ge ngai jo le sol chakte na sebi doctor lukazik alai khela thagau thino hat khum na lampa jo thu chu mai alang khalam chun mi thim topin research itidem mithem ton phataka stadium bola aung zikai zikin zeni chanchin kha dik ngei ringa khovel dana lekha zik dan mong mong le pomta ka kizi kai ati wei chu ale tunin Palm Sunday sermon ingai pangai to ki banglo di kele jedi nga chu kaung ki sapu tuni Palm Sunday message tu chung ho tu chomin sermon chom kaung record na dingo kei ama sapen Palm Sunday ya ama sapen ding kai jekin kei chun sau tak hopa aban bana overview iti madim alor preview iti dim imang hong to aban ba hong to ni pachin phasa chun Pentecost ni chu gamla deu na lai zia ading chule khovel iboi zom zelu
i be inu kai theinai lo yung kha ko chun Pentecost day lam chan le recording ki bol na lai de jikin tunin aile abul i panaun ke a sermon ma sape na hin zeto banga a overview alola preview sau pi ho pakang gen ai chu yesu tunin hosana kiti huk dok dinga pau chama hi ama sape ni iti zotawa aina jeni khana le chu choi hoina asuk sako abole tuni he no chu ige no pen chele ilal pa jesu hi tunin huk dok tu aina pen kha he chinin hilehin choi hona tak tak ipe thei dei chole tuni ari atop na ka gen nom chu tuni ipam sunday pen hoiden ngai tu leu chin hosana tia akipak na ki ko lat lar kha tu chung pam sunday ki bol talo kholaya ko ma ki ko talo i jekun original meaning pen kha tuni i hosana meaning hi sakiteno je tak chole khatwe lalpan tu idin munu COVID-19 itiwe coronavirus itiu aneu perila het je noya lung lau thong ta yêu mà lung kham ta mi yêu mà zigul boro kahin hosana original meaning deliver us ei huk dokin ti in pau chap phot le hin zenia Jerusalem khopia choi hoina a hosana ang ma tu kha ni khat ni ta le eun le jesu ti thei ki ding e tu kumari nga chun o original meaning pen kha imat diu ang so gai thagaulam beblei lovin taksa ale je COVID-19 tunin pathin wai hom bati lom ding a hi dim ka hepu abang chu de thil dan ti roi tin thil dan amak ka sang mama chu tu chung ai gam chang kang te aboi di ku gam chul chum te anawak de hui amma kai chu koma kile sak thei kum ta lo ti na he ma ni khania unaw ibc te program ka gen gul khan mak deu tak ngai tu nang chu bai tulai government akingai sangai zenu to agal wanteu akisun piwa a economy wa kisun piwa super power ki chuwa himare tuni ko he super power virus neucha mu khamle hilo enlarge ang bolule alim le ningsit a jeju adal na dile mumo mong nai lo a khang ekati chu ama chal de ki heten kum kit kumbul velin a vaccine ki bol dok ta na ti chu kinem na khowele pi ye kala chu mi ki thi jo ta lo di ta chu adam na mu phag di nai lo awang phate ti mai ti recover chu omai mi adam ki tampi umai mole adam ki tampi umai hile jina na wana tanana na kha adam ki la ka chon ipang dim ti ki helowei chu wang phan takin pathin lung sina chang na layu manipur chun positive pani vel akigen panai abang chuitale dunia anan na khelo malehin je to ki saya thok di cheng to yu thok pana nek ding bang chan nei di igama nek di bang chan hung lut na lai di ko man he pu tam takina sum nei lo di tam ta sum nei le a chok di lo di ti ole i boina wei chu hile je ging tu te chu te atung nai lo kam cheng ngai to wa bui di le lai jang pu nisin lalpa gin nang atin thamong tain dan ki zilitin abang chuitale tukum hosana hi chu choi hoina kholai ki coding hilovin ipin dan sung cheta eima in kon cheta eima ngon pau chamna hosana eng huk dokin tulai ta kaboro ko patin eng huk dokin tulai khowela nat na la ta mai uma pan eng huk dokin ti chu tu chung
i ho sana diu a hi ta di ai himale ni khan ni tak le choi hoina ho sana gen ki ding kinemin tunin pathin ko chomte det takin dingin pau chapiteno aphapen kinema umdingin ikichi ro hi lalpan ichan chidun emal zolpi tahen amen.